ولی اب زحمت جی پیتری هفت میلیون مروفات بکه جور و گلو دی چاوان خدان که دی چای داروان که راوج گله که زحمت الهمو دنیا وصا تماشاوان جای دی جیانت ته نورمال کرن آسایی کرن ولاتین پیش سازی وده بندی جبر کو نها ارک تاکیه هر تاکیه چاو خب پارێز جبر کو هر کسی که به دنیا ته گشکه کو کرونا گله کی مترسی داره و چاوجی خب پارێزه وان پرسان استعارسی برئیس دکتور سلام اردم پسپورین خوشین جنال دیاربکر دیکم دکتور دماتا باش به تو بینی دی ترکیه برف آسایی بون جیان دچه به گمان رخنه حکومت تیگیرتن ریکار جیانه هنگ جاران ریکار توندن وان ریکاران تو چاد بینی ایوار باش و همو یاره باشتر نه دیاربکر دیجیم و گونجی دزانن حکومتا ما دیاسته گولانی ده پیچکی serbest kirne eşevke le ya bram zanibin naye mane ki veka berebe her tist çunu hatına me runutuna me rabuna me jiyana me nevek berebe disaji peyustem kabu parizin duri hep biseknin em neçün şinu şaiya em zeyde tevli hep nebin vekidin em hep maaş nekin dev pozi xwe bigirin destê xwe bişûnê van tişta bikin berê me carkî dikirin hamê sê car çar car bikin çima ev korona dema em parastina xwe sis bikin li me dubare dibe du car sê car dibekî dîsa dubare bibe ji ber wî yekî nexweş dema kêm bûn her tişt nabe weka berê dîsa jî me zan be korona nav me de ye îro tune sibê dertê ji ber wî yekî merv xayîf xwe bike. بله دکتور دبه تجیزانی به لوانه تازیه که بو بهیه که بو کسی به کرونا کته بو چه بو نوه بهیه هفته پیش کس توشی ویروس کرونا کربن دبه اوانجی چند کسی دن توشی ویروس کرونا کربه حتی وی گاویجیک هندک خلک هیه باوریه مترسیا جدیه کرونا ناینه تازیه هنه قربالغ هنه ماله هنه یا کولانه هنه تو بو وان شد بیجی گل Yani işte em pêzanên liwanê piştî wê tazî nêzî heftê kesî bi korona bi şopa koronayê ketine. Wekî dijî li Batmanê jî hejmarê korona gelkî kêm bû. Piştî sistayî ye korona hejmarê zêde bû. Yani li Diyarbekir em dibîne îro rok diro hejmarê Diyarbekir Liwanê li Batmanê hejmarê korona zêde dirin. Dema em xwesis bikin korona xwesis nake hîn zêde dibe ez hêvî rica dikim hemû kesî yani korona nebêjin havîn hat germayî çêbû korona kêm bû nema peyde dibe carna jî ki korona merebê genç xort û ciwan de nabe sedema nexweşîkî giran lê dema ew şopa me derbas yekî emrî mezin ya jî nexweşîkî giran pê re bî yani dibekî sedema heta mirinê jî ji ber wî yekî ne em xwe tenê em hemû kesî biparêzin yani parêzkirina me ne amet tenê ye a kesî dine em nebin sedema mirina jiyana tu kesî bî çavî jî em li tişta binêrin em dema yani belki korona em genç bin xort bin ciwan bin nebe nexweşîkî li me lê derbasî pîrkî bimre wijdanê me jî pê diêşîne ji ber wî yekî xwesis nekin hikûmeta me li vê derê rojê sebt û şemî yekşemê derketina derve qedexe dike lê nayê menekî piştî şemî û yekşemê duşemê em derên derva sêşemê derên derva çarşemê derên derva bigerin û بله دکتور طبعا تو پسپوریاتا جی لنخوشین جنانه بله تو زانی جن دایکه جن هر تشتکه جن مال بریو دبه جن خوارنه چه دیکه جن زاروکان دریکه درو چاوی لی زاروکان نکواتا جن ظلام و جنان جی خودان دیکه hani rol jinan gelu li çavatya idare kirna metrisiyen korona tu çad bini serincata buan çiye jî bira malê xwe zilamê xwe zarokî xwe paqîjiya wan gelkî mihîm bikin yani dema kî em hatin malê dest û rûyê xwe bişûn cilê xwe libasê xwe bişûn zêde di nava hundirkî je nava malkî je bire jîn û zilam û zarok veka berê zêdey nêzî ev nebin
پاچکردنا خوان لە هەمبەشکردنا خوا چەندێکی دوور بسەکنینێن هەبکی هەم جدور دە هەب حەس بکەن نەوەکا بەرێ ئەم نێزیکی هەبن هەندڕێ مالکی زەبدایی ئەم پشکی جدور دەش هەبدو حەس بکەن دەستی خوا ڕویە خوا سابونێ بە ئاوا بله دکتۆر ئەز پرسەکردن جی تەبی کەمەر تایبەت جنان تدی gelek jin taybetî evên temenîwan hene nexweşiyên şekerê pêrane nexweşiyên giran pêrane hêlê bi rojî dibin. Anev jinên ku temenîwan hene an ku nexweşî pêra bin gelo serinca te çêbûan ji bo ku mena'a wan zeîf nebe meha Remezanê jî niha çawa tamelê gel vê pirsê bikin. Yani em rojî îbadetî gelkî girîng e pir kesê me jî dixwazin vê îbadetê bikin. Yani îbadete dema kirin gerek zararê nedin bedenê xwe laşê xwe Xwedê Teala ji vî tiştê bawer nakim dixwaze em zanînkî naxwaze ji ber wê nexweşî şekerê wan hebin tansiyona wan hebin nexweşî dila hebin nikarbin zêde birçî bimînin nikarin zêde çî bimînin gurçikê wan neşixulin kezebê wan neşixulin wan kesa dema rojî bigirin zararê didin mirova bedena xwe ji ber wî yekî jî ew tişkî nebirêye bira nejdînin dema fitva wî hebî em doktor jî fitva didin bên walla ew negirin ji were ji bedena were baş e bira ew ji zêde zorê nedin bedena xwe. Belê Diktor Selamê Erdem pisporê nexweşiyên jinan li Diyarbekir